Ja shvatam to, ali ovako Dude i ti ljude. Ako imate te informacije, ko je to? Mogu ste jednu zabilješku snimu, nivo je pretpostavljeni njima. Načelniče Topaloviću, to je to. Znaš, dolazimo sad u situaciju da pričamo, ali drugačije kad se to odmah radi, kad je friško. A zato što sam ja dobro, nisam zvao ovdje da vas isleđujem, već da zajedno sjedimo se dogovorimo šta je bilo, da ne bi... Prvo, ružno je i od vas i od nas, tam se skupimo, pičkaramo, narod, gleda nas. Ja imam ovdje informacije, znači i odmah ako treba. Ovdje za 5 stanova koji su srpske nacionalnosti, a nisu se prijavili u TO, čim se nije prijavio u TO, ja sam kupio naoružanje, ja da, sutra kad se ovo sve bude smirilo, ako mogu da, ja se dovodim u džepa. Imam informacije i poduzmuo sam neke ranije da se legalnim putem uđe u stan, da se izvrši pretres, da se zaprimi to naoružanje. To niko iz SUP-a neće. To nič, kada ne može da bude bla, ovaj viće ne može da bude bla, ovaj viće ne može da bude bla i belači ti da se nosi naoružanje, da se drugi naoružavaju, a mi koji smo iz TO nemamo ništa ili u stvari imamo, hvala Bogu, sabiramo nekako, snalazimo se. Ja sam dao 10.000 maraka iz svog džepa, ovaj čovjek 4 mjeseca tu ne spava nikako. Onaj Igro ne spava nikako. Evo čovjek isto tu, Duda isto, dao je motor svoj, dao svoj auto za TO. Pa na kraju krajeva ja imam prvi put sam u životu stao, ovdje sam u Jugoslaviji suđen samo jednom. I to za lažno djelo, odnosno ne djelo. A ovaj specijala što je u auto kaže meni đubre, što sam ja đubre? Jesam ja đubre što ja čitam u nož dežuram, jesam đubre što sam dao 200, što sam ja 200 milijardi načinića dao iz svog džepa za gorivo. A druž načinića imam 3 srednje škole, a imam i praksu i teoriju. Što kažem malo prije, kriminalac, ja sam bivši kriminalac, ali ne na ovim teritorijama. Ja sam gore tu borio se i tu smo natrali komunisti ono društvo i koje god društvo dođe i vlast, ja neću voljati isto ko ni tuda. Ni za jednu vlast. Meni je se varja vrt do smrti. Uvijek, sad, mora samo da me neko, i mene i njega, da me pušu strama ko s pijunima. Sve vi to druž načiniće znate i vi samo, vi to nešto sad kazati ovdje zbog hiljadu razloga. Da li su biti ni objektivni, nije važno. Ovdje je svako nešto za sebe čuva neke svoje pozicije. Ja sam da vam kajem jednu stvar. Ja, on i svi mi koji smo ovdje patriote i humanisti. Lako i vjerojatno i Niha svoju poziciju dao. Mislim, u ovim vremenima ti pozicija, Dude lokalno govoriti, nema ti pozicija. Pa dobro, može se govoriti u zadnjih recimo 15-20 dana ili mjesec dana. Da ovaj slučaj, ne samo ovaj, nego i ja zavrat pare, iako nisu uzete, mislim ja problema da se to zna. Na jedan pristojan način. Mi to možemo dati sutra poslije štaba, možemo dati u bilo koje vrijeme. Ja sam uvijek spreman, ja sam prije 10-15 dana predlagao komandantu Jerkiću da se zove sve ostale pa da se po tom pitanju dogovori. Ima jedan zaključak iznog štaba po tom, mislim da sjedne da... Ja stojim ispred tih ljudi, ali ja stojim ispred tih ljudi i moralno i samo sve zajedno, znači komandiri milicije, da čuvamo i rekao je kogod uđe u garzon i izađe, kontroliši sve kontroliši. Kontroliši vam i sad mi vidimo policijsko auto koje izlazi iz garzona 12 sati i vidimo drugu neku civilnu, znači ima civila još 5-6. Razmišljali smo par minuta, hoćemo zaustaviti ili nećemo. Ja kažem, zaustavit ćemo. Dobro već, izvinjavamo se, kontrola kaže ovaj specijalac koji je u maskoj uniformi, koga ti đubre zaustavljaš? Rekao je esket. Istog momenta. Čekaj, što nisi napisao ti u tom izvještaju samo komandatu Jozu? A ko? Oprostite, drugi način, sve me zašto. Nemoj, Dude, pa tako ovo. Načelniče, znate li koje su obstrukcije između vas i načelnika TO-a? Šta koje? Neki dan sam se napio, pijan ko zemlja, ušao sam kući da ne bi napravio neku glupost. Sam sam sebe natruo da sam toliko disciplinovan, nismo ja. A onaj što te dečko udario, naš isko je to bilo razvojati. Bio se fin čitao vrijeme dok te nije uzeo u zaštitu onaj policajac. Kad te on uzeo u zaštitu, onda si i ti pošao da se vereš. I ko si ti da me ti diraš tamo vam, jel tako bilo? Mogu ja samo da ja završim. A mi znamo da je tu podijeljen. Još nije podijeljen, ali je podijeljen na jedan indirektan način. I ja, i ovaj. Svi mi to znamo. Iz koji razloga i tako da reći. Mogu ja završiti samo? Moraš drugi, izvoli pričaj. Znači bomba nije bilo u autu. Ovo je pripadnik stanice javne bezbjednosti. Kojim se vam? Tako. Ništa mi vidi.
sa naša golosa sakrivenom. Naši čuvari veliki. Ajde, jasno. Deke, vidiš Novi deka. pas. Zima i da se čivi vrlo dobro. Vidiš deke, za četkice, za zlu. Priča, malo glasnije priča. Jebi ga. Presretan sam, daj ga. Kuća, čovječe, kuća. Posle koliko vremena ideš kući? 15 mjeseci sam bio u Vojsci, bio sam 2 puta kuća. Slovenije do ovdje. Vidaš iz Slovenije? Je normalno? Kad si došao u zemlju? Znači ga ode po mikrofon, stani ode po mikrofon, znači mikrofon dođe. A ne, snimaju. Ovo je za istoriju, ovo je za TV. Aha. Ovo su prvoborci što gledate. Poljski Smuhedin, to je legenda Zenice. Poljski Smuhedin zvani Etko i Baramoć Bahrudin zvani Mrki. A ovaj Mrčin Bizan, prvoborac također. Ja nikad nisam znao šta hoćeš sad ti od mene. Htjela si dušu i dušu sam. Ministarstvo odbrane, ako nam puste, ako se donese neka odluka za studente, za kandidate koji su sad u vojsci, mi ćemo i zbog njih organizovati još jedan pristup. Tako, znači, trebalo bi zadovoljiti i želje studenata, zapravo omogućiti im da probaju da se upišu na mašinski fakultet i drugi